ককবরক সাহিত্য সভা হায়াকেবা ককবরক কগ্রবাই বসংনি বখাগৈ সালনি বাগৈ দশরথ হুকুমু ববন বাচি থাম বিশি হাস্তে কগলাম পান্দা সংতজাখা সালনি বাগৈ সংতজাক অ পান্দা তিনি নেতালনি নৈজিবা সালমারি কক্তি সালংখা পাইথাক পান্দা তৈ অ পান্দাও ফাইমানজাক ফেকা ককবরক সাহিত্য সভা হায়াকেবা ককবরক কগ্রবাই বসংনি অঙ্গৈ জেনারেল সেক্রেটারি রমেশ দেববর্মা খবৈ সৈকরং বিকাশ রায় দেববর্মা তৈতঙ্গ জুদা জুদা আদংরক অসাল কক সাতানি KBSS ni জেনারেল সেক্রেটারি রমেশ দেববর্মা সাইখনা রাখা 1972 বিশুব চেংজাকমানি ককবরক সাহিত্য সভা তিনি বাই ফিল বাচিথাম বিশি পংখা আবহাওয়াই বাক্সা গতাল কমিটি রক বাহাইনো খাজাখা ককবরক কগ্রবাই বসংনি এডভাইজারি কমিটি তে এক্সিকিউটিভ কমিটিনি বাগৈ কতাল বারজা ইয়াফারজাখা তৈ অ কতাল কমিটি খাজাকমানি ওংখা বিশিকথামনি বাগৈ অ কতাল কমিটি রক খাজাখা जोंनि आरो प्रेस मिट बाय थांतंग तामहिनबा ककबरक साहित्य सभा एबा ककबरक कग्रबाय बसं সেই 1972 বিশিও 8 অক্টোবর চেংমানি সিমিং তিনি জরা ককবরক সাহিত্য সভা 53rd বিশি পুরক্ষা অমরতিনর চিনি ককবরক সাহিত্য সভা চিনি মাইলস তঙ্গ কনস্টিটিউশন তঙ্গ বিশিক টেনিউর মানে 3 ইয়ার্স টেনিউর চিনি ককবরক সাহিত্য সভানি এক্সিকিউটিভ বডিনি বিশিকতাম রমেশ চংজাক আবো বিশিকতাম লাইখেনো जों दाइवैसा गोताल बडी फर्म खायो आबनो चिनि कन्स्टिट्यूशन बा बाइलस नियाव आबनो रुगिनो तिनि और सालनै मियानि सिनि तिनि सिनिया मियानि सिनि मियाके इनॉग्रेल फांक्शन बा चेंगमानि दिन तिनि इंगै जनरल एनुअल जनरल मीटिंग बा ओपन सेशन बा गोताल एक बडी फर्म खायनानि तिनि चंजाक Accordingly, তিনি kecam body sebagai sini ketal body form kah, sini goto je executive body ni president, sini borong gana Vikas Rai Deborma, ani gana wasuk jak, president tongbani, bono o body no dissolve claimer kah sini niyom anusare. Dissolve claimer ni polestar ketal body form mango. Accordingly, sini ketal body wa form ka, ketal body ni executive body wa sabot tong. Abo sini like agini kecam nama hanjinai tabung ni bisingo ketam ka, tabah tabuk sini advisor committee ni chairman. Tabuk kisah kok saya kemarin ya ketal body ni. Sampai sini ketal presiden no, KBS ketal presiden, barang mana Ramesh Deborma, bo agi sini kan, okra tu mana tu presiden ni kan. Kita kelai sini business session pai mana ulo, je ketal body form kan, body tangan. Oro korok dog. Korok-korok itu advisory boards nampak. Oke, kokborok sahaja sebab ni je bylaws tu. Ini je raida ada mana orang raida ada tu juga kan. Advisory board itu supreme authority. Okay, supreme authority itu executive committee itu guide layu. Cara orang lamar apa Cara korok-korok ni advisory committee itu Vikas Rai Deborma, Amulya Ratan Jamatia, Nafurai Jamatia, Nanda Kumar Deborma, Potolochon Jamatia, the advocate, Mongol Deborma. Ini korok-korok advisory board ni member dok.
Karo koroksan chairman chongnani nangoba taklai advisory board ni chairman enta Vikas Rai dapot age je chairman tomani advisory board ni borong gona rondo kumar dapot ko taklai lengla nai di chabo umor bo khaba taklai Vikas Rai dapot mana advisory board ni chairman chong mo bus kami bisik kami bagai executive committee ketalpelek hazak abo bo bus kami bisik kami bagai hazak aro president chongjakna borong gona Ramesh Deborma ani gana wasukta vice president kenai professor Mohan Deborma norok jatan bono silibaina university ni philosophy department ni okra tai korse vice president ni tongo ani jagra patako borong gona Harmaseron Jamatu ini general secretary tongo Dr. Biman Deborma ko Tripura University ni Corporate Department samutame to Assistant General Secretary tongo Dr. Surat Deborma joto ni basingo bo KDC go kamu barza kotorma boksa bo kok borok ni principal officer apno karigo aro je folk music college tongo abno bonai college tongo organizing secretary borong gunang Robindra Deborma ani blogo pesaba bogo bulung college kurumui tongo abno lo aikachini treasurer Diplu Kishore Deborma ani blogo pesaba bogo assistant professor okay aro member executive committee ni member apno kai cultural secretary ano nakar jati cultural secretary bogo sinijak mukhagno mutangti Sharmila Deborma Sharmila okay joint cultural secretary bogo Tripura haste belai klai sinijak resapro ko tabo orok kiri kana onu tabo Noni Gopal Deborma the member executive committee ni member tongo Forex ni executive committee member tongo Forex ni Patashis Deborma Dhanuraj Noadia Poritus Deborma Rina Deborma Rajlokhi Chakma Suprajita Deborma hey Dr. Biplop Deborma Inka buskang ni bisik hamni bagai kok borok to sokano tuiduloi klangna bagai di executive committee hasakha o executive committee ni borok gum getabo it's a continuous process piaba o setup abo kaisa permanent setup government office যেরকম আমাদের আচ্ছা তিনি জেনার মধ্যে তো কক বড় যে একাডেমি নামনান বাকি সে প্রেসমিন হাইটা না sekarang cycle kan kotokulu tadi junto poilao resolution kaisa na kha jot kotor resolution abo sawai mano je Tripura hasteo kok borok ni halogo hunggakai abo revolutionary kaisa decision ini sini so je Roman Sultan itu use kai teman abo sini kai Roman Sultan na ini halia abo na chung harka kai chung adopt kai na ka as Kok Borok script number 1 number 2 ka medium of instruction Kok Borok no as a medium of instruction taklai sini no introduction penani info abdulo number 3 ka Kok Borok language ni development no tu dilo tlang na bagai chak sawi tlang na bagai kaisa Kok Borok academy nango o Kok Borok academy ni kumama financial involvement tongo abo kuteli government ni budgetary allocation sikut kaisa mani purpose planning nagan mani abdulo tongo
Number 4 ke to introduce Kok Borok in state curriculum as a compulsory language. Abo ngatai ang sebai sasino chung saimano je Tripura hastewo state language kai ni togo kaisangka Bangla tai kaisangka Kok Borok ke Bangla যেরকম যত স্কুলে কম্পালসারি সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট ভার্নাকুলার সাবজেক্ট নিয়ে তোমা হয় কম বরং নব ত্রিপুরা হাস্তেনি যত স্কুল আবো প্রাইভেট স্কুল ফানংথং গভর্নমেন্ট স্কুল ফানংথং জাসা বোর্ড ফানংথং সিবিএসই ফানংথং পিবিএসই ফানংথং আইসিএসই ফানংথং কক বড় ক্লাস 12 জোড়া ও স্কুল রগ কম্পালসারি ভার্নাকুলার সাবজেক্ট হিসাবে মানমা ইয়াসাগ নাই Up to class. আপ টু ক্লাস 12. Next. Number 5 ke all Kok Borok textbooks published by government department. All government notification publication in Kok Borok must be printed in Kok Borok Roman script. Abo ngakai tabo nugoi tomo. Dorok joton saimano 1979 ni sini Kok Borok no state language hisabe yasakjak. Apro ni simino Kok Borok no educational institution no promjangan ni check. Kiaba 1979 ni 19 January je jorabo Bidhan Sabha bill pass kungo. O bill pass kungman jorabo Kok Borok state language hisabe yasakha Kiaba bo script by Sujanai abo sajak grei. Guro chungta munuka male Government of Tripura Borok suo moto kuno written notification klayawoi kuno gazette notification naya klayawoi borong ni musung tui klayoi borok Bangla script no Kok Borok ni sakabo includerika abo chung bosi যেহেতু বিধানসভাও বিল পাস কিন্তু Kok Borok ni script no tuyoi clearly kuno spelled out phrasang mani grei sajang mani grei am bagai dorok Bangla script by khlaili Kok grei kiaba Bangla script by Baksa tabu Kok Borok script Roman script ko chungse Kok Borok script ni yasakha tabu Kok Borok script by bo je textbook rok sapuk jago class 8 jarang kai SCERT abono sapuk class 9 is me class 12 jarang kai abono o school textbook ono sapuk nai kai Directorate of Kok Borok and other minority languages o kaini department ni khani sini koi mung tongai state government khani sini koi mung tongai nora je school textbooks na mane o school textbook ro Bangla script by sapuk Mumbai baksa Kok Borok script by bo ma sapuk nai ar sapuk yano tokang kai Tripura bo horsing nai Kaya apa nanti pasta point aso jara. wind up general secretary wind up Kaya tabo aso jara tu nyo sini je resolution tabo bus kang di sal rogo. Jengtai bo samutang nai sini ko te samutang kai kong sini sini kai sini boy tai bo sini bijab ro publication kai nai Hamti ro kini jago ko mama samutang ro sing abo tanglai nai abo sini ya sini ye hukumo it is culture but cultural je activities tangani abo sing kai tong sini bibhinno program ni bising to sing cultural program ro kai tong sini Masamo ngam tiro sing klay tong amo no sing tomot klay tong amo hai sini klay dai ka ma tong agai sentabo ke bus kango amo no klay ngai je sini body ke executive ketal body ang asak tayo kahama samong tangan nai karon sengka ang to motamuti eta kesam no khobjaka tabuk sing dabika song gai danando song to tebo kongkha sakrangkha tabu dia gulo sen phaika
chini ya gulo tabo ok total je body khajak mani omo young to generation ni bising tinyo joto sing sai bongno tubu jakka borokno kai ang khak layo borok taibo sini sai speedo samung tangana taibo sini chini khai dini borok taibo buskanga ago phaine hine anga saktayo karon borok ora sing dotono nukha ora maximum na sing ora doctorate ba higher education najak higher educated borok man kai asik bongno turunani okonani nangya বিশেষ kai ora kok borokno ti MA Faizak ba kok borok language jeng to total body khajaka tabo sini samangka ainai salni bagai tam sen samang tanglai sini samangka ba resolution abar okka jeng kaiba basically main ta abon bisi the adoption of modified Roman script as called Borok script. মানে তিনিনি সিমি chung je script no Roman script ni sai Yes, tonglayo. try to sidai to Roman script no abono tinis sini suntai Roman script India tam bagai hidai Roman script ni joto sidai no to naharlia je sidai rogno chini samugu nango o sidai rogno chung nahaka je sidai chini samugu nangya abono chung kibija tai ketal ko ekta better tongo abarogno chini samugu nango hine chung abarogno modified by nahaka am bagino tabo o sithaino sungtai roman script hine shalia tinin simi kok borok sahitya sabhani general council ni meeting o resolution pass kha tini chungoro declaration din tongo tinin simi je sitai be chung sui tongo roman script teman abo roman script sajaglia tinin simi abono kok borok script hine che yachakha tai lukuni thani abono kok borok script hine no sajak sinai sini jak sinai Hambai sini advisor committee ni chairman Vikas Rai Jabbarmana. Okay tabo tai filcha mane fil nahi number. Aro tongo sini introduction of Kok Borok as a medium of instruction up to class 5 in all school having students from Kok Borok speech community. aboni mane kha কোনো স্কুলো কক borok samai bosokni khoroksa chelai phano kaisa skulo যদি tengui tongna kai o skulo o kaisa chelai ni bagai phano Up to 5. class 5 jora kok borokno as a medium of instruction chalu mapai tam bagai ngakai new education policy NEP 2020 sajak tongo clause number 4 ni 11 number sub clause abo ani kogya kok borok saitya sabha ni kogya ki basaro ni kogya it is said by the government of India 2020 NEPO je dagi mung dagi kha o dagi mung ni 4 number clause ni 11 number sub clause tongo je bharatborsho go India wo Bharat hakotoro je serai rok tongo pori tongnai borok bangthung borok bangyathung joto serai ni no jani mani kokbai primary level jora surumnani abo borokni mamthai abo borokni constitutional right o constitutional right ni kokno se singodo reiterate klayo abno se paisa state government muito khoriwo kai kokai 2020 o je jagao government of India state government no dagi muro hoka ke taklai kha 2025 disiba lai thaka tabusak jara kok borokno as medium of instruction up to primary level chalu koi jaya kintu 2020 কিন্তু হাজার টঙ্ক মাংখা হঙ্গাকে আবনো ক্লাস 8 জোড়া এক্সটেন্ড করে দিকে আপাতত ক্লাস 8 জোড়া সাধারণ ক্লাস 5 জোড়া নো চ্যাংরাফুং হাই নেক্সট
Kita number 3 ada ke sini Cockburrock Academy funded with regular state budgetary allocation have to be established. Mane chini Cockburrock ni bagai fund allot ma khlainai budget jokon pass khungo Bidhan Sabha aro chini Cockburrock ni bagai specific Cockburrock ni bagai academy ni bagai budget aro include ma khlainai. Abo nang kita sebagai sini. Sini Bharat Hawo. So schedule 8 schedule hapne language to 22. Sini. Tai abo ni tai khataro around 724 languages tongko. Abo ka major languages. Minor languages ga ako bai sabul kangka it is more than 1100. Okay. Tabu abo যত ল্যাঙ্গুয়েজ নি খানিনো আবো নুকজাগো বাংলা নিবাগাই বাংলা একাডেমি দङ অসমীয়া একাডেমি দङ একাডেমিनि सामुंखे कामबा आबो kai kaisa ল্যাঙ্গুয়েজ ko je jorabo suijak mane jorao hanakai ini standardized kaisa form no follow ma klayo bukuk boy sabdong ga nungjasa klaifan sadu Iya written literature unga thampar unga kai written literature no base klai no abo state curriculum ma habo education curriculum ma habo the education curriculum ma habo unga kai kok thai jano bini 14 ta banan na ta tabule ngai ba same banan by ma sinai bini sentence formation is a syntax to mani o syntax to same man aruk nai aro terminology ni samung tom Tangjaman tomnai orthography ni samung tangjaman ni tongo o jagao lexical extension ni samung tangjaman tongo o samung rogno tudunna ni bagai government ni sini state budgetary allocation ni goi kaisa permanent kaisa institution ma tomnai abanungka academy kai kok borg ni bagai kok borg academy ti sakto lagi aku kebo khorang boti sego kai kok borg sahiত্য সভা ini meeting ni bising ti klaye kok pisaka je kok borok academy daktinu sanamjang mani untul abo permanent kaisa setup ungnai aro set of কর্মচারী যারা তোমায় borok tong chini thari tabok जों agi sohini rikarinda thakangkai chini manuscript bas inai writers dog rutugi maya tabok kintu যে কোনো একটা জায়গায় স্পট tabok tampai ini pemahai koktam poet meet klainya kakai ba जों koktam masilai sport जों nigo goto 2 din age जों amai klaiga 22 tarikh November jamatiani asaimani salrege ini sikong salni जों amno phallai जों palon khlailai tongo oro जों ekdom sport koktam koglop sinjani bagai जों competition hai no abo jatono sport kok Kebama borok participate kaiga, omhai kebama sportong tongo. Virus jeung agi umna thangangke sabok tang sui, sabok lok sui, api rutugui, lengrao. Sobin irkar nangke, kari ini ata, boy rezari meya, patla sarong mango. Engke tabuke boy rezawai kasai, 300 pata, 600 pata, hai rok seng blai, angnuk khatabu. Mane suinyai ni kuno biar kerikan. Tabuk seinyai burung faiga tabuk amono sini fan young generation agogi faiga tai sini ko borok kamalia jong ek somoyo hatika sini ko borok no jaga tubi jamana maya tabuk amono ko bkhawa ko mano tongthok mano sini total generation ro young chebro agu faiga sekango agu faiga amono sini advantage sentai kirilia Sini kok borok tai kemalia, sini oje Roman script by kok borok nama pernah ini kok borok sahit dosa asai pun ni sini sani pimane, ini ke declare kaze, not Roman script. Sengomono tini sumai jangai salaiga, amono seng Roman script ya, amono kok borok script cema hati. Amono sini sumai. Ka angkat layo, ini ni sini omo, sini tipra haste, ba haste ni khatarobo. Omo awayang nai
Omahaino untung sini tiprasarok ba kok borok singerok kok borok hamjangerok omono sanani untung Roman script miyawai kok borok script penjidi tinin simi jeng haike kok borok sahitya sewa simingya sini tiprahasteo taibo kok borok no tui bibino mata tongo samung tangnai tongo borok no bo angkoyo borok go haike resolution nawinai borok go problem facing tongo mane bahike agung nai bahike salai nai bui bai hujang mang bui ke igo government kono government phagan ke bangla bai jobardasti bangla bai siyo ke roman script bai po mane native language man native script se mana nai po omai shop tamai seng chapok jak payo jeng bui bai chapok jak tangya neng tamo khlai khlaya ba sini naija ni bisaya jeng nayo roman script as a talk borok script paika abono sini last Yes. ke abono untuk tabu sini kani ke Oro je tini kok selaijak mani pasta points tongo omorokno jeng saitok laena beskango plang thanan bagai kabangba kebung pongmono hapono kebung mungno kebung mung hinyawoi jeng beskango bahike plang thangman amo je logi dinai rok tebok kahamung nai tebok thanman nai hapono logi dia phano khorosa khorongni baino amo ngi thango besang ako kangkai aku ngi thangmano kai angkisi sakok sasene oro kok borok je script himani amo English is Roman script ni no hapono isi sa modify khaijak duita tinta letter oma herok jeng modify khaijak amo chini sobenir ni bisingo sujak amo norok media rok photo boi norok highlight khene ka ba khalmano e khaba chin sobenir ro sujak boi pornai rok ba porimano kai amo debak nong ko selaijak ya hacha thaile jeng aro selaika amo Jaga nanggo. je jaga nango amo belekano nangku bo a jaga o jeng selaika ei je tongmani hingkai as usual je sinamo songnai rok jin khaka tida sei tongman layo hakono je nukmani je nangmani e khaito buibe nuk hangkai omo ba roman nobla kun je selaijak ya bla amon amo abcd a to z amon amon hinlaina ngamon bagino isi cha seng je nangmani amono modify theka thaibri wat theka ph th kh ngai te CH. is dailu singna Sound no. sawon no ba ka a sawon ka chin borok ni bagai belano problem mo klai tongmani ka amono tei jeng bisa change tu boka modify theka theka kai je gothok nai rok gothok jang nai rok ka ba je buji rok ka ba anoro phaimano ang in detail salsase seminar omon tikon bujok mano karon ini median bis kan masuk dora ko tonglak kamo jengte bo sukrup lai te bo dora ka hamna hari ang amono sukrup boy tam hinai amo pordan bis kango lukuni bis kango amote bo buji lai mano dui confusion dok tong mano kai amo ulni salopano sing amono naina ni nailen Apano tu sini plan tongo kaisa booklet kan inani. Separate kaisa booklet kan inani jon. Su script no tu sini su. Kai abo talsa ni bisi kono nokta kan ni chekha thabo. And that booklet will be made available. Joto su kan sobe.